Bitangi princeze su najpopularnija hrvatska humoristična serija koja je osvojila srca publike ne samo u Hrvatskoj već i širom Balkana. Snimljeno je 5 sezona, ukupno 108 epizoda, a snimanje je trajalo 5 godina. Čak se u zadnje vrijeme pričalo o ponovnom okupljanju ekipe i snimanju nove sezone, ali svi su se glumci složili da to ne bi išlo bez mnogih velikih imena koji su međuvremenu preminuli, među kojima je Predrag Vusović koji je tumačio ulogu legendarnog gazde. Izdvojio sam 10 zanimljivih činjenica iz serije koje vjerujem da većina vas ne zna, pa da počnemo. Na prvom mjestu se nalaze Sašini izrazi za filmove koje su članovi glumačke ekipe zajedno smišljali. Među najpoznatijima su Gladijator, Aleksandro Veliki, Svršavanje vojnika Rajana, Njoj se guzi u ćuzi i još mnogi naslovi. Na drugom mjestu se nalazi casting za glumce. Scenaristi i autor serije su pisali scenario po glumcima koji tumače uloge. Unaprijed se znalo ko će igrati koju ulogu i po njima je pisan scenario, svi osim uloge Lucije koja je kasnije na castingu pripala Nataši Dangubić. Na trećem mjestu se nalazi izgubljena epizoda. Epizoda pod nazivom Put mrtvih pjesnika je 10. epizoda druge sezone koja je izbrisana. Nije poznato što su uklonili ovu epizodu, ali se ona još uvijek može pronaći na nekim sajtovima. Rene Bitorajac koji tumači ulogu Robija napisao je scenarij za 2 epizode 5. sezone u kojima posuđuju pare od Đure Krole i kasnije budu prinuđeni da se bore na Ultimate Fight turniru. Poznato je da je Rene ubacio još neke doskočice u dijalozima između Robija i Irene. Na 5. mjestu se nalaze uloge. Kao što sam već rekao, uloge su pisane prema već određenom castingu. Tako je Teo dobio nadimak prema Tariku Filipoviću, Robi prema Rene Bitorajcu, a Kazo prema Hrvoje Kečkešu kojem je nadimak Keča. Na 6. mjestu se nalaze scenaristi. Poznato je da je scenario za seriju pisalo preko 7 ljudi, među kojima su već pomenuti Rene Bitorajac koji je napisao 2 epizode i Mile Kekin koji je u seriji glumio Sašu je zajedno sa autorom napisao 1 epizodu. Na 7. mjestu se nalazi pozorište. Poznato je da su glumci nakon napornog snimajućeg dana navečer igrali bitangi princeze u pozorištu. Na 8. mjestu se nalazi pilot epizoda. Prva epizoda serije pilot epizoda snimana je na pravim lokacijama, a kasnije su nakon što je nastavljeno snimanje počeli snimati u studiju što se može primijetiti po rasporedu prostora u stanovima u prvoj i ostalim epizodama. Na 9. mjestu se nalazi Milaja Legović. Mila je gostovala u jednoj emisiji gdje su pitanja bila vezana za seriju gdje je Mila izjavila da nikada nije pogledala seriju. Na 10. mjestu nalazi se casting za Irenu. Iako je autor već bio odlučio da će ulogu Irene igrati Milaje Legović, inzistirao je na tome da se napravi casting za Irenu gdje je Mila pokidala i nije imala konkurencije.